Oliake ni Osajifo Dr. Kwame Nkrumah egboe be agboko teshinye egbelise ne hanuma ba anyesanyoko kejebe ni sojafo ejie Kwame Nkrumah kejeno aka Ghana mani ehie lo Guinea ji eni eteahi Kwame Nkrumah ekuwe se esa eba Ghana don di Kwame Nkrumah mi shehi don kashi egbele biami na kambia miye Guinea mani ehie lo ni achole sakaturi enyanyo wanji Dr. Kwame Nkrumah ewo ihan igbe ni Dr. Kwame Nkrumah bahi Guinea ni kasemo klapo chon wake kejebe ni Kwame Nkrumah Ghana na eti ahingini yen na mi she ni ekehie Guinea na kan fe se ehinyole jimeni amenyese na mentawle na mefele sha ni kasemo kla chon akeshin Kwame Nkrumah nijeli kenumopo ya chonsane ihale eja ake monipo ni fi onye nyi nke ha le poe akachofa wonye nyi mi ale ne ye na egbo enne ha Kwame Nkrumah mi ashe kejebe ni afale aka Ghana mani ehie lo ye Ghana na ekehie Guinea hu ye 1972 amiye Kwame Nkrumah era fio ko batwala ojo ewo efabekete Romania ake eyani eacha ehefio 27th April 1972 ni arehosani ba ake Osajifo Dr. Kwame Nkrumah echoese ene ewo Romania bi kebodie baha Guinea bi ni Sakature niji Kwame Nkrumah nyanyo niji Guinea mani ehie lo efu Kwame Nkrumah shi ene hani eba ngo Ghana biana ake amenencha amebi kame papa kame nofia no Dr. Kwame Nkrumah keji taflache echo ese te fio te gbo ni fuole alo ewo gbomano ene ewo Ghana mani ehie lo ni yo mi na kambia miye ema wolo ke ha Guinea mani ehie lo niji Sakature ake eke Ghana president niji Osajifo Dr. Kwame Nkrumah ha Ghana bena feni Ghana bi anye afule ye twe njolem ene ewo Sakature mi she eja ake Sakature efu Osajifo Dr. Kwame Nkrumah ye Guinea omo ene ewo Ghana bi ke Guinea bi be agboba meten ni Ghana bi ka menta Osajifo Dr. Kwame Nkrumah body Guinea bi nka amefule omo ewo be tishin ni mempi po nsusu ake no ni Sakature fi o ehi ni je jaleni ni Kwame Nkrumah mami niji Mrs. Nyaniba lepo afi recording ni efo ni epafai ni eke Guinea mani ehie lo ni Sakature ake palefai ta one na ebile niji Dr. Kwame Nkrumah body mpo ede mefe Sakature efo moko da ehye Sakature ke Ghana bi yake dani eke Kwame Nkrumah ba ha Ghana be ni bi ete ne kan hwehyi kaji Ghana bi ba anya efele be ka Osajifo Dr. Kwame Nkrumah ba ha Ghana kenkele miye eke ni bi pi ni Ghana bi emwe Osajifo Dr. Kwame Nkrumah niji ni bi bohi ekotomo Osajifo Dr. Kwame Nkrumah corrupt niye alo corruption ye government miye ametumo na kan ni bi efe na megbefe agbenele huwe Kwame Nkrumah nchuloi alo mene ke chuni na memomo efe ke awo prison na kan bia miye amejie na kan mefe ke je prison enyanyo me ke mene ke chuni na meun eja ake ni atauna sabi abia mewo ni amejofo na amete ame ahimanse ahyiame bena feni ka me bagana maamiye mukomoko ke neta ame na agbene Osajifo Dr. Kwame Nkrumah ka ba afule to mo lenji Ghana mani ehie lololo na egbo alo sabi echonse ni afule agbene lenwe amesa ni ka me ba amefule ye Ghana parliament ehie pepepe alo tutuntu ene ewo Ghana bi efo Sakature da ni Sakature hu efo Ghana bi ada dani Sakature ba me Kwame Nkrumah ike ha Ghana bi ye Africa mani ehie lo ete njime ni me na meka na buwumi ni Sakature emwe Kwame Nkrumah ike ha Ghana bi kenklemo nji William Tubet niji Liberia mani ehie lo Siaka Stephen Sierra Leone mani ehie lo General Yakubu Gowon niji Nigeria mani ehie lo menemendi mani ehie lo ni yo Africa na meka na buwo sanenemi ni eha Sakature emwe Kwame Nkrumah ike ha Ghana bi shi nomie Kwame Nkrumah na nche Sakature efule dadadada ye Guinea shipono omo ni afanle na kele ha Ghana bi ni Ghana bi ba funle ko ewa anyeme enenji nomo agboni eteshiye Kwame Nkrumah bilise anyeme nyeka anyehie pa na ake nye ba like ni nye share ni nye comment ye woneke video ne bena fe ni mo fiamo anuhi ni mo fiamo akase ni nkejemi nye radon ngbenji ni awulilati